Giko giki kia utugi no tana kihanikaga rita rimwe o mwaka kuri macukuru maria makuhiriirie demu 7 iria kambuni ya uthondeki wa hinya wa thitima KenGen ihuthagira mai macio. Na sisi pia tunataka kuchangia kufanya hiyo mzigo iwe nyepesi kidogo kwa kuleta hiyo kidogo tumepata. Sasa tunaomba hiyo kidogo tutapeana, tupokee kwa shukrani, na kama kuna mahitaji mengine wasiliane, tutaona vile tutatatua pamoja, hata hizo maneno za karo za watoto. Kambuni ino ikoretwo ikinyitanira na anyiti itemi ruhonge-ini rwa githomo kugacirithia ikiro cia thukuru ici na njira ya kumakira irathi na kugurira arutwo iti. Ihinda ria miaka 40, kambuni ya KenGen ikoretwo igithondeka thitima kuma demu-ini 7 iria iri kaunti-ini ino. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngigi wa Nyamu.